chung khi in chung pakadasi van in chung ikan luti ka te zeizan na kan mulai ma hi behal nak atam ngai mi se abik takin oneness ti mi zup nak angai mi na kanuna zupi sinanin betam piran simton mi se kema zo an kahal choronga chon behal nak som nga le ale nak ti mi cha ok katiel mi zo kan katiel i kan lai bible hi arak poinga ngai nak pakhat te chu kwat khat nak zohan dal nga chang sari kha apoi tak tak mi se kha biak kunang mani bible la ngai ma ta ku ta ummo au ma sia chon kwat khat nak zohan dal nga chang sri te long khrel mu adang rel rim la chang sri long long kan rel lai kwat khat nak zohan dal nga angan panga ame pasari banel ne Tete akhang tu pathuman khanga chuvial Si. te khang tu pathuman ti lo long atial kha chang sari achilo sang riat ai thok nak se sang sari kha di lekin lai bible lo ma chu kan lai bible ai hin apoi nak pakhat se lo na kong nai mo tampi ka chima chun chan achan ne ade azawla akan zo lai lowi kale mi bible khan nan ko da mo roluk study bible nan nei mo Kay ka ngay law. Kay ma kanay kay ma. Asile Kapani nai kapani. ai si rak re lo kha lai bible a lo mi kha atu cha chang lai avan re lai kan ngai man lai mo Zo han kwat khat pa nga am he pasri zai tintia wana khin khalpi tu pathum an pa bia le thiang kharau an si hi pathum ha hi pum khat an si vana khin ngal pi tu pathuman chu pa le bia le thiang kharawan si chu na pathum chu pum khatan si khavial te khalai bible apakhan manum lo kol bible di lai kol bible chon kong gin bung nai khamero pa no kapat ro pa tan sin ro wing in ro pa tette khan tung pa si yue ati chu tung pa ro di ta lung ta wa phit ro mu kol bible atha tenom zomu hi ka kuta sao hi chung tum ni ale mi bible hi ka ban re ri lai van ngai wi lo chu cha vana te khang tu pathuman pa le bia le thiang kharau an si an pathum chu pakhat an si ha sao chung tum le mi chang hi zo manu chon hi ka hin dr sulian mang ni ale mi au mi chu ka ban rel than lai mo falam hol se hinan halmi bia hi abe pituk cha chan ka van lak deu nak se kha ka van de lai ngai manu zianga ti le wana thei pi tu pathuman pa kam suak thu le khao thiang lim an si chui pathum chu pakhat an si kha zo manu kale mi merang bible nkjv new king james version karak re lai mo For there are three that bear witness in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Van kin ngal pi tu pathum an ati chu cha
aram thok na ka chimmi kha tlang ka khom chang lai mo in pakhat na lutika minung zeizat dan mu lai tia chun chu in chunga arak mi satin mu lai van kan phaktika zeizat ta kan mu lai vani au mi zat ta kan mu lai asila vana zeizat da umati bible ni vana khin ngal pi tu pathumanung pa fa pa thiang tharaun si chu cha an pathum ten kan mu lai ai thiang tharau se tin kan mu kho lai nan ti kho ben hi kan minung mit hi vana kan kai pi a chun kan mu kho lai lo nain kan minung mit kan kai pi lai lo vana chun thiang tharau a mu kho tu tharau mit the kan chang lai cha a pathum ten kan mu lai dei cha vana pathum an umati bible ni au mis ban kan mu kho lai zai te manin el kho lo mi bible si